de free ensuo no yede munchire mu ebesema numre MC Edemala Nkwantanai Madina Assembly no ede nsema tudwa echemu se eyade omanjuma no mbekọ so aye sane ebe ya nhyehyeye omampani John Dramani Mahama ede baye no ebetimi atena ho ache yebekọ so agire mu awahonede hu sensemu a yede ne bekire mu my Ghana ya sante mante na mekase no ebuakwa atwemango biaja South wonom abana musini ye tieni mu mekase mo yensiesie adwumedi aboa makuro no wonom atimu nyina wansen yede munchire mu ebesemo Teachers and Educational Workers Union and Federation of University Senior Staff Association of Ghana for the Nsema Tudwa Echemu say omo ma aban na watwe mienu say ye conditions ahodo no wa mehwe ensese amfa ma wo ma omo beko strike no penipo no o company for modin kita ho edema MPP amanyoko no ne din ede Mr Emmanuel senyo akase tiremi say omo eye ayade na mekase ni iro company for akwache eye Dennis Melakra boadwuma mekase eye nsempi ni sente okiremu a ekwan ahodo a NDC aban ede MPP amanyoko mafa so ne yade anya kra nti oman ye nyina ira ye nkasa emfa ho aban akasa ede afaya na Abukari Mahama otosumienu ho echemu say yade a obedi djuma shonko ewo man Ghana mu yede ne bekire mu wo man Ghana ya pie mantemu dia Osuma Foundation abon homoden acheche sanitary pad ede ama ya mofra mu ko school eye suhum basic school so monye na mo fancy wonom eho ensema no pina na kan yese nkonwa beso mu se enumle no nsia kase wo dielo ha ne nsia echiripo enkron kase fidie som na ye ka mo se adwumakuo sunku bi abo man ga na mu a omudwumade omudie na hotepa enteme ka kire we mete ho na ama wo medafo ebi adwumade sunku bi wani ma ba bedie edikan ebi ana awade na oba be wade we ya wade ato nchanye bia na eyi abafie abadinto birthday party ana wo ye graduation bi wan kasa na wasu adwuma opon ho anasa wo bampo ana wasu adwuma wo bepon ho ana school we kwa wo ba bewie mesraw akwanya na aban anasa mo ye nsore dwumedi ahodo bia mo behia live band papa power se no medafo emfo ani hwe akire kura eben wona ho pe se wo beka yam yam papa daddy Lumba emla na ye Paul Lumba first dwumadi ho ntoma no eye dwuma kuro na bebo nwom wase de ma yen ye fra wonom Fair Group Band tieniye eye Fair Group Band ba mo de na to nsafa fra wonom ba wo wani ma se de biara dam se wo pe live band dwumadi nguto de wato adi de kan ye wo quality sound ye wo professional instrumentalist and ye wo quality instrumental ye ba wani ba Japan wo pe ye kira kwanya ye watama committee 22 ba roso inside honom ene ebutum ya homa ne 0242 965 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 Menkan for Lumba super enfema wende enumre Lumba super ye dia fan fidie maso ne sokroje ye de mani peduano na no anaga na fo ne amananifo nyina agye atum se eye nsuo no ye obi e wo DLFM ye premises hano manuntu ne so wo pebi ato a obetimi abaye ye wo opposite eye Wisconsin University asho eye agbogba North Legon oba onsa ebetimi akalumba supani binemum sedodo na wo pe etu a obetimi afrem 240549889685 and 0549436616 akenkafo obe no ye senkonwa ebesema nimre no edi ameje so yo wofa ose adeyo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mamutedin ene bantwere bona na otafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no ekire mu ankasa ebesemo nansa na no me wo frase rose gold usidi ye kasebo no eye de ba dia ama eba na nsempatie ama mu nsem di ya kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitumrika ne hia yen o Facebook ana afinso YouTube na yemfa kasebo no enchiri mwankasa ensemom na meka wo sakasiebo no ehonfoni any videos ahodo enam Facebook ana afisi YouTube a woto aye hono ma ubenya bi ahwe me wo faase champion teladament no
ɔde ne nyina da ebegu hɔ nom ɛde ama wo ɛno akyi no wadwen kyerɛ no sɛ bɛgye mra kenkan ɛde mo nto wo ba na wa comment wi na wahye na ɛkaseɛbue no afoforo ɛnyemu ɛkyɛfam yɛnhyɛ kaseɛbɔ no ase ɛmfɛmfiri ɔman Ghana adentan abato mpesua so mekyerɛ adenta na otumigya adwumayɛkuo nkura bɛta awa adenta ɛde nkata abɔnten abɛka sɛ kyerɛ mu sɛ wɔnom enyankra ɛndra dɛ sɛ abɔfra bi a wanya mfinhyia du baako wakɔ akɔtɔ ɛyɛ nsuom ɛwɔ ɛyɛ adenta aviation hɔnom ma meka sɛ kɔyɛ nsɛm pii ɛna nya sɛm kuma na bɔwuro adenta ne mpɔtam a wɔnom fire station openipɔ da wɔnom anom ɛyɛ DO3 obosu ɛbɔ ne ho mmɔden ɛne ne mnanteɛ timi up ɛkɔbɔ adwumadeɛ ndo ada ɛkɔyɛ de ɔmbɛtumi ayɛ ɛna mo preyɛ abɔdeɛ ɛnkosi aga ɛnya de wɔnom nsa ɛtumi ɛka abɔfra ɔkɔtɔ ɛyɛ emunanim na nka ne kyerɛ mu sɛ ɛma ɛkɔba ne saa pɛ ɛna gyenama trenkodwa mpɔtɛ kyerɛ mu sɛ dabi asɛm na asi no ehu bɛhia sɛ nama trenkodwa ɛbɛtumi ayi apayɛ egu nsa afra nanom ɔsoro ne asase ansa na abɔfra no wɔnom nsa ka no ɛwɔ ɛyɛ emunanim na no nɛnɛ twede ampɔn nyankopɔn yɛ atoma abra yi puma kwam na nama trenkodwa ɛkɔyi apayɛ ɛma otumigya mnantie tomugu ɛyɛ emunanim a ɛna mo preyɛ ne twede ampɔn nyankopɔn yɛ atoma wɔn nsa ka abɔfra ndo ada ɔkɔtɔ emunam ɛwɔ ɛyɛ adenta ɛbɛn ɛyɛ aviation hɔ no wɔn kyɛm sɛ ne din ade Samuel ɛyɛ awalimi ɛsɛ amikɛsɛ deɛ abɔfra no wɔayɛ twede ampɔn nyankopɔn ɛdiam na otumigya ɛmante ne kyerɛm sɛ wɔn mɔden ɛde abɔfra no mu ɛde ama Ghana Police Service na mo kyerɛm sɛ ɛbeaeɛ a asɛm no si yɛ no kyɛ sɛ yɛ baabi a wɔatu amuna donkodonko a wɔn mɔde mfidie asi so a wɔn a wɔyɛ nnɔbayɛ eduafuo mu nneɛma ahodoɔ no wɔnom ɛde petepete wɔn nnɔbayɛ so hɔ ɛna mmɔfra yi ebi firi Madina ekodi agoro wa denta hɔ nom a ɛnam so amikɛsɛ na abɔfra baako ne din ɛde Samuel akɔtɔ emunanim a amikɛsɛ wɔyɛ twede ampɔ nyankopɔn ɛdiam na nsɛm wɔ mu no ɛna openipɔ no ɔka wɔn a wɔdi nkita ho ana wɔhwɛ ɛyɛ nkitahodie so ɛwɔ tumigya adwumayɛkuo na kate ne din ɛde DO1 Alex Kinate akyerɛkyerɛm de kutienti ɛnam so a atɔrɛnkyɛmi ana ɔrahosɛmi ato adehyia wɔnom ɛwɔ adenta Enyantiye se Ndra ena nkwala bi kodi agro ewo adenta area honom na omu free from what you've gathered no omu free Madina side no omu ba adenta na omu di agro no na akwala baako a we di 11 years oto nsuo na since Ndra we made effort senka ebe hu akwala no but we were not able to get through to him enti enne anope na ye team no we gathered say Agyei say amamre bi ansa ni itimi ya akwala no free nsuo no enti the amamre was made anope ena eboa ema itimi ekoyi akwala no awedi 11 years efiri nsuo no unfortunately you know na from what you've gathered no this is not the first time something like this is happening over there and we are hoping say moving forward appropriate steps will be put in place to prevent this kind of situation because the artist say what we gathered is a irrigation pond say there's a farm close by into the pond is serving as an irrigation center providing nsuo ama farm lands now. And we are hoping say moving forward some fencing be or defense system will be put in place na emfa or how be see emba for now we as a service we suspect foul play bia ba body no e hand over ma union police for into union police for investigation then it be established say there was a foul play or not and then if there's a foul play and nipa no irresponsible no the family acquire so ɛne a wuti yei ɛyɛ openipɔ no ɛka wɔnom a wɔnom ɛhwɛ nkitahudie so ɛwɔ tumigya adwumayɛkuo no akache mekyerɛ Ghana National Fire Service wɔnom National PLO a ɔbɔ adwumaden yi pa ne din ɛde Alex Kinate DO1 nene ɛne yɛde asɛm yi Yantoa Kasiabone so na MC Edemala Kwantanai Madina Municipal Assembly Eyonyonyamfo Alhaji Ibrahim Fuseini Faila Eden Sema Tuja Musa Yadi Assembly no Shase Eyoman Juma so ewa ye fiadane miminde chemuno Omobekoswa etimi aye esan se Eyoman penisha shayo diaba no mopese entina hono dane no ebebua na omampe ochiremu ekasai echemuse Eyoman peni John Dramani Mahama shashaye no de baye no na chese gate sa choki no betimi atiti mesiesi omumpote mu na nsuo nso etimi afagates ni mu ye na nsu yiri di omasi ano kwan ewo man mu ni titiri ene eye nkran pipiri mantem hanom na MC ekasai echemu sa
dwumadi na yade a mabunu ne tememfo mo Madina so ebehia mu ebo mode ahese betimi asiesi omatena ye ama bibia so etimi akoso ye na odinsemi editu dwa ayememinde etwemu ya bra yensemtrofo du ho na omanjuma ekoso ewe ye lankwanta na Madina Municipal Assembly ho ana ochemu so mo Madina enhwe so mo betimi asiesi ompotem se ne ebe ya eye hyepa eye omampani John Dramani Mahama de abane so no ebetimi atena hoda no sanso kasa ye chema ya de mpa omonso ede eye sanitation regulations so ade akoma penifo sane ebe ya omonso no dada ni na no betimi asiesi omatena ye sane oba Madina abehu se Madina so hoti ye baba pa na we na okasa na ochesa omocha ase eye anopa no nso abon sima no aduasan edwadifo ni bi eye omagen se sensesie ni de nya ade omobeye into mutimi eso eye nipa ensumu ekire no munya mienu ka ho a eye nkono amosan so ebo amokesa sa de nti anatememfo ni nasiesi ompotemu na modemo yimani na maye madwensam ye na mmomode kokobo ekoma wom sensesie ekoso na wanye bi na so moche no mobo ka no wantwia omdo ba ko gina asem dibia no akoyi hu ano. It's all had to do with the enforcement of the law, just like what the MP says. You know, humans as we are, by nature, we always defy or decline human change or management change. That is why the law enforcement agencies are there. That is why the local authorities are also there. And it is our responsibility to ensure that we instill that discipline in the process. We are not saying Mr. A should be free than Mr. B. But what requires of us is that all of us, it is a shared responsibility. Let's come together and ensure that we clear the place out of filth. Look at the ways that we are correcting over here. I'm even shocked, just like what the MP says, that we have this quantum of filth in the drains. And some of the drains were being concrete. Why? With concrete all over, including the drains that the water must pass through. I think a no is a no. This is the time we should ride the bull by the horn and ensure that we do what requires of us, so that whenever it rains, Madina, like we all know, right from the 80s till now, it is free flow of flood, so that we can get it as we always expect it to be. Enia uti ye municipal chief executive at the Malankwanta na Madina Municipal Assembly ye nonyamfo Alhaji Ibrahim Fuseini Faila na amanibo yensem choni Elvis Kuma Samson ana debesumi yentoa kasebon so na yemfiri enkrabo premante Madina na yemfa ne fenchire my Ghana ya santemantemu na hyehye pa Ghana mampeni beremo oboata idwan drama ni Muhammad to akwam so man yamama homoden se ana no efiade etwamu ene na meme naso no yentu yehunu ngu oman Ghana montene so ne nkwado na yensiesie kurum kama se be ya insuira hodo efa ye no enkofa sunsanso bone enfamre oman na bawura mu awasante mantam ebuakwa atwemango biaja south menseni mu am wonom aban ana msini mekire municipal chief executive officer edman atwemango biaja south ni minyamfo wisdom osai bu amadodo afre se okumukwam ebono homoden edi ade hwemo menseni nyinanim ene ebuakwa ne mpotem ekoye nsiesie wo nkuradu awodo atwa wo nyina hye ma in fact na ni kan papa na dwumadi asoronko a ye ni nyina kire mu am Ghana mampeni peremo poata John Dramani Mahama edebatu dwase oman Ghana nansen na no eye homa bosme toso edunu nkron ewo mfempemienu na edunu nsiemu a ensubrani bi etowo mayi ma jese ekoye kodiawuo enu atoye nchem de oman Ghana ene nkramobre mantemu ni miamia pi samana bo ne mpotem ensuei eyiri fa Ghana de hye na nya tegwa enam so masabe ensuei ekofa ne mafu ne ama ensam fata kwa manfu afiefie mene eni papi enye ba bi mfa yetiri mfanto dodo na afa mahwere mo nkwa ejapade de pempem na nyina da ahye krom de sente mampani kirem se be ya beboa na nyadewa entu atese o mamu nte no yenye nsiesie na no eye memenda ene fiade etwa mu nsom na mra mbo mbode nsiesie adwumade etese anom ene oni minyamfo osai bo ama wisdom ekirem say in fact na nua so pa dwumade eto dwa no ono wankasa ne mansin na ade hye wo mo potem ne mansin ahodo mu eba be kan ho omo kirem se mpotem ho no no eyade ansuo na etoye na nyina mfa ho no enti omo ho no omo ntumi ntena ho nyanhu siesie wo ho na mo bia ho no mo nsuo fa wo no mo kwa koboa de sene wo kan wo no ho anyasem kuma oniminyamfo Gloria opoku jamfi oyaban anam sene mekire MC de ma wanchi municipal assembly na afinso enya honabo eye siata watara MC de ma German South municipal assembly no kopie ma omo ya dwumaden ye pam
na osan so da boso kese pam edibo atoyenchem aboafo ona mo hwe adwumadie so meche na bo mpanifo so ma yade papa ene assembly ne mu mpanifo adwumayefo nyinam ene wachi emma adwadifo ene adehwamwo chesene atwemango beje south nyina mba modin agi bum ekoboy na kopon hira mo nyinam na MC kirem say dia ye no yade papa ni pa bia yasoden emna adwumade ne todwa no chesemanfo mo mfa nhim na mo akobie mo shop o mo digwa je say o mo aboye mfi tenduku o mu mu aban emu ni pa bia wo me ni center match wonom namla edo biara ebeto no lebo obokọ say free na ekọ se base ye adwumadin bi etesa obi amfa ne ho mfa njim na nyina yemwa na ye tena ho siesie enkon kan se be ya to ye ncham na hodo ekoso no enkofa ya no wa no ha hoto enfra me na wa wonim na bebu mra so de mra edo beto lebo pa wantwema go beja south mense no emu ene na yede yeda no ehye mesen abo atwemafo abaso yi from security services to abiadifo ma party for ene nadmu ena management ne staff ni nyina mebo mu nyina abaso ti ehwe na ho fama a mu nyina de aba eye abu akwa ade aba be di dwuma na kire se yebeka ne se obi ati o mampanyini ensema ade betu dwa adi mra no so no won hyehyɛ efa sa adwuma di ya o mampanyini de ba wasan se eye one of the key o mampanyini ede be DLFM ye di se mansini ekrachi mpanyin funti menim assembly na hyehyɛ se o se ya nka se bo modern ni escape loader eye machine ye de fa eye containers na to ewura de gum na ye san provide some of the escape containers no eso edeboa eninti ya nka sa abra mi wura adwomo no na adwadifo no mo ani mo ka na ngura nko ayetima ye free dwe mu ni mamo ma na nye ne nko se amsi ya na mampanyini be kan san ya beye enti ye manfo na nka se ti asem na ye gidi se e free na de ko no mo de beye adwuma na mesen ahye eye environmental fo eni nadmufo se e free na ko ya bra no omu nchi na adwadifo no titiri so na omo hwe se adwuma die no ngudi no ombebo ama hu ni die no afa no ntoma ba fra wa atwo amze assembly balos no de enye afini ye de beye adwuma atwoma be ye de ye adwuma enti enne say we are enforcing the law again nyina ye be shemu kuna na nipa aduasa enne ye serve wo no we will make sure say ye de omu nyina kwa gina court na emra no ene omadi se na be ya e be set example e de ama afofra aka se bibi ho no na o mampanyini ana se mansini no e de betu dwasa de se ne pese ya ye nyia hu firim na wankasa odon wa hyem e de adi dwuma aha se o mampani dwumadie sunukro bi ba wontumi enye de wo pe won so do ho be hyem ne nyina yaboa na ya mensene mantema hodo no yetuma siesi mu kama ene a wuti ye no ono ene oye aban ana musini de ma de hyiam wanom ewa atwema ngo biaja south mensenem ewa santimantemu ne den ede oniminyamfo wisdom osei buama na eno kire dwumade sonko atesa no eye wanchi municipal chief executive ekopie mu ase a ne den ede oniminyamfo Gloria Opoku Jamfi ede adesere ede to nanama trenkonwa osere mu ada omenye wo mra na ko be sabe ye yahusiese dwumade bi na enipa ne bi bu mra so na mense no mra ene ne dipe nanama trenkonwa ba na yesere mo we de ye ne ye de hia ye pamocho onye bi ntimu fanche onimnyafo kirem se ede adea ye no ne se na men ye mo mra no enya adwuma omanyi wo mra ye wo bylaws ahodo aboa mense ne dwumade die no ekonkan inti obese na matren kunyo bi dwa na to ase ya che nti wonte ase na nei mepacho ma no na ekobase obi abepacho ne eja na hwan ne bedi mira so eba ne sa hu siesie dwumade ye pe no enya de betumi ekonkan wasan so de afuto ede abo ede ama adehye wo mense ne mu nyina sei efri na eko yamanya ede hia de sei ekobase siesie ye mpotem a yemfa ye ho mfanhye visa sabe obi nim dachi asembeto obi efri sei yare wotu atisa onim MPP ena onim NDC o kirem sei obesere pa yama hunidi hu sensem hia ye pane anim na so ne mo sebe ya mensini ne o maiga na nyina ne mpunto bebam na finsu ye mantem no esese wo kama na hunidi hu sensem akonka ne ede amaye enne media president eka se ne specifically yenye no say instruction of an ye wo baby a e wo se ye no se baby a flag e si me me constituency e bi ensi ne o se atumi mi a atumi so se e bi ensi no na ne ye bi wo se ndo bo mi na me ba ye nsoso no mo se atwuma wa bija o mo ya ati baby wo kra bi eni ho ho nso mo anka se e na se ye ni kwa ide ye de ye wo katibon e wo ni wo nso abedu ho no wato ne storm so be pia be ye adwuma no aye bio ti mesre ahonidie
eba me nyina yare emmokoko yare eba onim akwala onim tanyi nti emu bi nyina adwen say me store time nso say maybe a president nti mo na ye mo dia mo na mo ye adwuma ahom bia ye man nyina ya said any political party na any small group of people to research mo go be just edwadifo ene miam baby bia nti bia say ye tuna pa bia nfa ne ho enhyem na sign agina so abo ye environmental health officers and like media omoye and the time abrani abia na ye koso ana ye samon amount for the nigina mrana no ebe mo say media e wo so gudi omadwen abaso na omunso omadi ni na mesre yetimamfo no empanyimfo mo timomu yesre wo si ye bibi se no obi amfa no ho anhyem na se bra no ye adwuma na ye pacho ene o pacho mo cha be pacho han ye nja no na han ye nso ne pacho nti ye mmoa na nanom traditional leaders omuna asase no eyo omodia nti se ye bibi se ya ye pesi hu se nananom so eka ye ho ne eno ho eye enti eno no amra no hwan na enso ne pachi na hwan so na yenya anom eni ya wuti ye ono na woye MCE aban anamsini edema de hia wonom ewo wenchi ewa santemantanum ne den edonum nyamfo Gloria Opoku Jamfin na wote ne nkan na amaneboi yensem treni Barbara Granten na difri asantemantemu ede eba ye ne no ena me wofa ase ba ko beka kire wo sa hune de hu sensem de wo kwa asore mpo na se oni hu ni a heaven wo nkwa every say enya Peter ena be sore na kwamnya so ekwasiesie montene so jama se wo betena ho na betwi fam enya adwuma dante free na kwa ebesere insiesie na hu siesie no bia fa na wonya den emfanyim ana no me ne me wofa sikapa yekoye bi pam enti me wofa ase wo se den sa wo pe heaven akode a no kura ne se baabi a wote ye no wantimi ansiesie wa heaven wonya Peter na ekosiesie baabi a mo atena one ne ya adwen nti untum siesie wonya Peter na koye se adwuma na heaven onko bi da yentu akase bo ne so Yantua Kasiabone so na Teachers and Educational Workers Union, any Federation of University Senior Staff Association of Ghana, Ellen Sema Tuja HMU say yadi amoma aban eye na watwi mienu eye implementation ahodo amoye eye e de form adwuma ne ho no aban emeye emfema wo manya saa de omonso no ebeko strike no mo kasa e wa branch emudie ekoso ende joada kitan sabo so mini de toso eye dumiensa e won fimpi mienu ne aduonu nsia mu e won kan pipni mantem hanom anoteteneni e de matewu e wo University of Ghana eye Benjamin Nkumsa ekasai echemu say eye ade asa conditions yini no motena so no mo kan ho asem no mo sign eye bosomie bebre atwemu na no mo hwe anim se nka aban ebebo mode atimi aye e de ama wona so aban na yom na nipa na de ama wom omanya ntoboase atwen ya se nka aban ebetimi aye bibi e de ama so aban no enye na adwen se obeye nti omode omo aban ne kokko e ma ne na watwe mienu so wanye bibi afa ma omode a eye ade so no ebeko strike no kasa ekra echemu say eye university workers omoye o ma adwen sen komo de ombeko controller and accountant general's department payroll so no eno krampo na nya makati o muntua ni mpo na chese o how no de dosu ye papa no chire ma aban no ebo omode ani union no ahyiemu achiremu akasa de afa o how odo eno so no mo femu assign ni bibia sen kombe ya ma wom no mo hwe nim sa aban ne beye nti sesi ane de omo ma aban no eye na watwe mienu ombeye bibi fema wanya sadia omobeko strike. I'm in charge of providing subvention money. If you also do that and see you are not getting the result, automatically then you must go for the process of university because you cannot run university without 5 months subvention. So it is creating a lot of tension among our members because management side is just prompt payment and timing. But they don't look at the other side of it. For instance, university even saying that university run under academic calendar. So recently we were here when GTech even brought this policy saying that you retire on your date of birth. University management wrote GTech and said that we run academic calendar, so we cannot do that. For that matter, they even right to protest against it. So now that we are taking this control, it means that when your birthday, a day that you are, your birthday is that you are 60 years, that's the day you are retiring. So for instance, somebody can retire on Sunday, but the system is such a way that we sometimes overlap and sometimes have an academic calendar to hand over to whoever is taking from. So all these are issues that we believe that we should all come together
together and resolve it. And we should let government know where the university finds itself. As we are speaking, we DLFM 106.9. As we are speaking, we have no break. People are retiring just July 31st year. We have not really benefited from a single benefit from it because government is supposed to write for the implementation, to our management to implement those benefits. Almost 5 months, 6 months now, we have not received any letter from the government. I want to send a question to government. This time around, we are giving them 2 weeks. If by 2 weeks, we have not started implementing the condition of service that we all agreed and serve our members, they will have one of the strike that is not happening in the public university. Eni ya uti ye eye Benjamin Nkumsono ana ye otitineni Edema Teachers and Educational Workers Union na enuachi ana otitineni Edema Federation of University Senior Staff Association of Ghana ewo University of Ghana ye Jonathan Kabu ekasai echemu se eye sika hodo amon fensha public universities nim enam ho amade kire ho nsem entimi enkoso ye enu ntini department ahodo ni na se koba se we so mu hi equipment enu no omode baye practical so mu nya na chesa de kire ho nsem so no entimi enkoso ye ewo schools nim. The best in Sika, or it is a Sika Yaka, then Sika and he has a various colleges. Now colleges any Sika fan run. And system where you run was open at the back. I obey Amawa. You bet to Susa. And yes, I to Susa, yes, Sika because investing was said not the salvation for over 5 months. It's a million, 100 million plus. That's what we were told. 100 million plus. Now, now to see the Oka this Opa. The Oka the Panisis of home run. Our system will work automatically. Or mobile home over 3% of third party. Union use element of welfare. Control active the welfare system. It is not just a percentage of young Kataya use to platform. Omoti and for Jabo, Omoti from Jabo. So I say, find out whether government is or Gianni Honeywa. So this will be or running tier 2 fund. Government in Tia, or what the Briareta and Kopi, almost in there, because when they say tier 2, so no, define Kosika and walk. And I just to the government DLFM 106.9. Eni ya uti ye eye Jonathan Kebu ono ana ye otitineni Edema Federation of University Senior Staff Association of Ghana ewo University of Ghana na amanibo ye nsem troni Elvis Kuma Samson ana debesomye yantoa kasiabano so na ebeto dwa se ana no meme na etwam yi ena openipo no company for mokasa Edema MPP osinu kokrokwa manyuko no ho ne den Edemesa Dennis Nhyiraba Kwadwo Agyei ene o my Ghana Euro company fu akwodoa no edoto na no omu kiremi se wo bo my Ghana dwirima chese wayi o man suli ya pante nya de o mete ase akura nansensen we mu nenne MPP amanyuko ne ma ebo moden ekoye o ye kire ene ye nchede obiara ewo Euroko wanu makachi a na nya semukuma akura ho no mko chenku pa dede pa ne mumuma ekoso nne no nya semwa wanu mu kiremi se ede ne ye huni na oma ya timu no sabe se wonu obi nya adwen a oma ne womra frankrata koma na ne to nsa frɛ no na wakwachi nimpa no Rumble Star ase nimpa na ma na wato ahye ne so ene gidigidi na otwe ne fom eno na kasan enti wonu mkokwa paipam no rupeni pa ba ko no waka wonu mkasa de ma MPP amanyoko ne ya Mr. Emmanuel senyo eye mapulonu akase kirem sei sana muntu a Euro company for ene NDC aban ede MPP amanyoko ne mai fa so ne yade a ano wadene na ehu pam odi nsandu tujamra wonu kopie mo eye economic and organized crime office Euro company for akache wonde enkrabo parliament mu adwoada kita won sabo so na taso dumiensa e won fempemienu ne ade onu nsem mu kirem se da bi da ekwe amode Mr. Nhyiraba Kwadwo Agyei afaso ne yade a etuatua so na ehu pam edi enti ena openi no lawyers ne mla nimfo okura mpokura penekira kwanya musi da bi ye mpene na busunyafo akwasi ekopene ni mahwe yesi ye ntiase ye da MPP amayokuru mu mpenifo akoye a ekire din o ma mo biara kwan ma ntumi nkokona nim o mu kirem se de ne yekosoyi o ma yeba ne sa na o ma Ghana mra no yesi ni tirase anam na Mr. Emmanuel kirem se
sana montu a NDC aban na afi nso company photo no do mon ache ohwe ne ye peviso men ye womra na sabe obi edibone sade ususuo no so atu na mo bi krampo etia omenya adentina mantwira nkrata amfa ankoma ne sei opani yi osimesi yesrawo enadua yi bra na yehia won nkitahudie bi na ntoto ano na nimpa na amfa ne pamfa ma emposa mo yakwa na wanye mpo ankaja mode mrahye muzana nkoma kwete na we de mo anya ne saa Miracle Dennis Aboagye tu kwan obedru Accra International Airport pe o free premusi ya ye ne no maso ne pechi Miracle free hin o se o mi tu kwan se besien ya do kwa Euroko fo mpenifo aka kire din ya mono busuani bi amane ede ade kasan wo mu kire mu mpo se kwa kwa mfa so mo kire man kan kire obia ede na waye ene se man kire intern ban sense mu etuatua so na sense we mu na ne ebeto odwa se de ntia e ma Euroko mpenifo kwa che Mesa Miracle Abadwini nyina ne so mutusu sei emiri bi atwam ana MPP amanyoko no esom no kese openin wadidwrim waboga na fototo se hum wode sekan aboto atafiri mu nyina kese doctor senior man Miracle Aboagye omu kyerem se wadiga na sika botene 55 million Ghana cedis emla na osom sei executive secretary edima interministerial coordinating committee on decentralization no sika bia na nke ye oman sika openi ayehwehan ede pania bo foto no to emetokura da se watwene kakra nke sesa bia kura wo wi amako tem ede sika nyina tafirim kama ni senti omra ma yi ne ho ano sa ba ya o maga na sika wadie no emrade na beton labo nanso me wafa se imando kirem se kamba kini mpo amfa mra kwanso ne sem sei eto dwa nansa na no emre mpia yoko ni man kwhia anwum sei na womoto ye se sade atie bia doctor anasa Mesa Dennis Miracle Aboagye wale munya no free miracle free miracle free miracle free miracle free miracle DLFM 106.9 free miracle free miracle free miracle free miracle enti eno no ne free miracle ante saade ne yenku ene saa ne course wa na no achi na Mr. Emmanuel Senyo ekire ne nsemu sei and a law no am I say you should go through a certain procedure. Miracle they say many can say there was no invitation by anybody to me. You are inviting here. Miracle communication be to one say he should come. We have had this information. We want to ask you to give us your word. There be it be someone say emra ben ma yedu yeduma wo Ghana emra papa no so de o se anka asemesi mu frame so oh Mr. Miracle ya nyanti ya say ni say na local head office na hono ya nim say wetumi follow emra no so I want follow emra no so watch my branch no Adjoa airport no one picking no in a Rambo Star adan me ya sure say enne uko Wikipedia ube who say Rambo Star arrest eh Raymond Achani NDC aban uko Wikipedia eh Raymond Achani NDC aban unya type Rambo Star arrest NDC aban Raymond Achani because they are good at Rambo Star arrest, they are good at picking up people unnecessarily without recourse to the law. The lawyers of Miracle Aboagye have not had access to him. They've not been granted access, not even his family members. Eni ya wuti ye ayo penipo no eka wadoma kasa edema MPP amayoko no ne din ede Mr. Emmanuel Senyo amwepule no na eno achi no ana MPP National Youth Organizer Mr. Salam Mustafa echire Mr. Dennis Miracle Aboagye ede eba na waje ede adia tese no lawyer fo kra penechira kwan ya yesi nimba bia wo mo mpene kra mo bia hu no na busuafo abobo omanyi womra na de Euro company fo eje no me wafa sire mo nache de wo ye ene Ghana ban emu oya pa. As we speak though, we have people inside and I can confirm to you that they have not allowed any access to him. Put that on record. Not council, not family. I don't want to get into who his legal representation is as of now until they come to speak. What I know is that his legal representation have not been allowed access to him. That is a fact. So is the family. Since they picked him up till now, he's in there. That one we can confirm to you. But we are told that until Raymond comes, nothing will happen. And it's past 11. Raymond actually hasn't appeared here. Somebody paid by taxes that we all contribute. When somebody's liberties and freedom is at stake.
Ani a wuti ye ono na ye dom ana mebunu eboaboa no for no da no edema MPP amayoko no mekire National Youth Organizer edema MPP Mr. Salam Mustafa ena wote ne nkere pempem no kese de Mr. Dennis Miracle Abuaje eyade a re company for agrante ne bera mekese yi okofi no kwaboaboa no ho na kire wasaba na mra ene na hwehwe ni nsemu mpeni se bi petapietu aya na mra ene de wuro nti sei de lokofo mpenifo akache no oni ho eyade mpenifo ama ne bere se onko fie na onko no nsamra emre sem na mu emra emfa no nto ne level nti ensem no ekire din ohu di ya ka shebo na your official pa. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba na yantu akase ebo no so a ne de di kire mu wo my Ghana ya pie mantemu na mekasai ubawura mu awosuhum eye mankrado ankobia hema awosuhum omate ekuosunku bi ye friend say eye Osma Foundation omabadwumadin yipam wonom ede sanitary pads no de maibu omonso omsesi omo ho no kama pa dodo na akoma wonom ana fi toothpaste twitwiri yesema yesi fita kama sebeya wonum nka ebekro ede akwakoma basic schools a eno no wosuhum mensenem awa piementem se monje na ma na bosum bia do momfansi esem ho kama na mosanso nye eye toothpaste twitwiri mose na manum nten wanse na daache munyini meya o my Ghana mpanimpa na o manya musomfaso na dwumadi esoronko foundation de ani nyane sei wano mu kirema bawura mu osuhum mensenem a ehu o chesamrante wano mu twi pragia mpotem ho no mo no chese wano mo hya maya ne nyinsen basa mpotem ho chese oba yame ya adom na bosum du na okwa afikira de ode basiese ne ho keke sanitary pad nti na kwabrane akotobi 20 Ghana cedi for your pocket 30 cedis na ode adada ba na one na kwada chese kwada mpo anka onko hya kondom kramba no ho ban da bi da wa prepare sempo ade abe chena bofo na kwada ne efropen bantu do jambofra yi kwara na furu bowiem na ne sisi aya fia sabi adanko ya de ahoma sana ni odi ne wurachi na je se abofra nim nyina som ne nan nyina ya fia hyehye se na nkwanhwe na na mense ne musa o mu kirem se ya de ha adwenye papa emukura mpo de indomie keke one pack na de adada ba yai na ne de dasa na nyinsanya ba na abofra na da chi nyina wase no kwa na wonu mu kirem se de ne yakwaso na nsan suhum mensenim ho de nyamianim nukure nie sede ampre wanyinsan etote se o mensenim na ha adwen pam na Osma Foundation kirem se opese obo ne ho moden na okyekere mofra ne hia se wo mabo am ho ban mra mo bu amonsa na sabe ommo mo kama brantewa bi akwahwe aba bi keke ena da wono mfam koto mpam ena mo kwedi mpam agro suhum sam no bawie no na nyinsanya ba na wase ne dachen na madwumade ne kwaso na chief executive officer edema Osma Foundation nana akosu ya kran labi ekasa kirem se obesra mofra wodom ye ema mu ko school so sra mu ada edikan munya ahosose self discipline monhya mo so ade a momani ekwa me homa sua ho ye papa na munya se monne mrantewa etwempra na monye mo daacha ho ya ma me kirem se ena se de ne bie ya bai ujeja ho sama obi ebefa ene wokoda wia kete no be wia sanitary pad ba ko pe indomie one pack na wa prepare na nyinsia ba fia emwa wo daacha kra o kirem ade ba kwa awro ne se sabranto anu fo afuro wia onwado no waja wasi wo baabi no ono ato ne school so na wo abaya no enam se wafuro afuro ntebo so menkro na abenyinsia wo ba wi nso betena fia akra na waja school betena fia na be ma ne de wo ko no school kra wi e ba de se ha adwen akwabia hema kirem se emofra no modaache ne mprewanyin se da na mopara mofra ne temze da bi prewanyin se de den ye mprekura o kirem ade ba kokora ne ya na nse yokohu abaya ba kwa ne ba hye nachi ena waso pia wata no de ku achi na hwese de abofra na nkasa na no nyina ye sako se bi obi abaya bosom ne di da na se de abofra ntome bonus ne pan se de no ho agya na ahomte na atete ne se nti otumeburu no fo emprewanyin se ya de mo amokura munya ye mpona twen na madusua ehu hia mo kire ne nsem sei ede kire na musini continue go fiobo. No man wants to marry a woman who is not. How do you flow with me? No man wants to marry a woman who is not. Yes, we have women who are not working because taking care of the home is for the two.
God-fearing, and then we have to learn how to respect DLFM 106.9. You know, we spend almost the whole day in school. When you're not on vacation, you spend the whole day in school, and your teachers are the ones who take care of you. Some people are kind of even punishing their teachers. Oh, this is when they kind of doing one. When they give you punishment, you don't do it. When they give you homework, you don't do it. You can never become unstoppable. But because you are unstoppable, you have to make sure that you are doing all the right things. Be in your lane. There is no need for boyfriend at this time. When Papa was asking how many of us have boyfriend, everybody has in their pocket. But when they ask who knows somebody who has a boyfriend, then so if you know that somebody has, that means somebody has. Please don't let these boys try to ruin your future. If you get pregnant now, they're fine with what they will go to school. They will continue their education, and you, the girl, you will be home. DLFM 106.9. And your future will become better. So to stop there and say that you are. Enti, monja muhuye pa. Eni ya uti yon na ye Chief Executive Officer Edema Osuma Foundation. Nana Akosia Crying Labi. Ono ne ye ankwabi ahema edema na matrenkumya wana mo suhum ena wote nini. Na eno achi na suhum hima nana akon bensia echiremu se ha adwen pa na du ba bia eya ne ya so behu amaya ne bi na omo nam montene bachire nsumasi ni pene bo mase na omo baso na omo de nam kurum basasa chese omo nam street ni mu a chese compare de wono na omo ma no ahomte na atete kram ni senti osra emofra masi so e osumu ni mpatem efiri ne compare onyin nsem nyina kwa na momoden na muntie ma wofo asem na miri bia twam wono mo muti awofo asem na bobra pam na mo twem ho famfiri empona twen ho na mo amodache ene madusua ono so de nsem sei eto santwefo anim na no be ma ko sia wo be ni wo be ta wo ba me no si wo fine we are fine what na dia ni to ba no abai wa to wa bi awawo na ni ba se na chi na otom ice water otom olo na ya se ne ba me ba ono na ba na water ni na ya ba sa ne ba na so sa o pe sa wo ya sa Eluti ana ya shia mo ewa ha sa ya ba da chira mo sa ni amobesi afra mo sa mere na ya mera asa sa wo tumi kura wo na wo ye oseti na ma wa wo wa yo oseti na da petre ogari na bi awuta wo pa mo wo fi achimo na ode 20 mo pra 20 that's it kura no ode ama na ono wa konda na wa konda wa ko ni masi wa ko wa wo fo ni masi DLFM 106.9. Eni a wuti ye ono na yesu hum hima nana akon bensia ena wote ne nkena mane boy yensem twireni ko tehine kofi obo ena wodi firi apie mantemu ebesom yen Yentoa kasia bone so na Ghana ban akasa ediafa ya na abuka Mahama tosu mienu a wato nananom ewonsie don peyi eye tribute edemano echiemu sa yade a wabone homodin ye papa paso wa hwema asumdwe ne nkabom nso no etimi akoso ewodabon a wahese na hini odi ye no de anyonyam hyenso ebetimi abemu na statement ebeto Adjoa Adjoa da kitansabosom ne de toso dumiensa ewon fimpimienu ne aduonu nsia mu ana Ghana mampani John Dramani Mahama ejina ban ni na animu ede yakọ ekoma abusuafo eye tememufo wadabon ene Ghana fo ni nesan sa yahwere ni pakese ye papa na ba echema eye ya na wobone homodin ye pa so wo henen eye basabasa ya na ekoso wadabon ni na obomodin agina ne naso ehwe se nkabom betimi akoso masumdue nso no etimi akoso ewo honom eboa ye sasa antokwani na etuo ebetimi etwa na ba statement odi tu Adjoa na chem so hwe na ho fama a na chese owo edema eye tememufo na na chese
se e wasru ye baba pa hwe so musu ye die ebetimi akoso na mpuntudwuma so no etimi akoso e wo ne important mu ntina ba chemu a eye ya na de statement na ohwe ne nyansa no so na digina ye didi ohene na ehwe se eye ahofama ne asumdwe so betimi akoso e wodabona na chese ne legacy betina oda e dia ma inchirima we na yegina we so na de hia mo wodabon ne mpatam nyina ye na ya de nyina ya na eye na ye ne ba so ntemo mu nyina kafra pa mon kafra mate on kafra na de asie ye nyina ye wo mbi me so mekwa kwasan me tribute mekwa kwasan bi sesika oba ye nyina yakọ mekwa kwasan tribute na hu hia pa na ye nyina we suna kenka Ghana fadwe nkyire ne bi mfa nso mom awo Facebook no so me wo fa se Sandra Beka de aba na wa se omayadwo dear news o hwe live edi free tema free zone authentic news papa na in fact yemfa ne nchie mu oden emaye maame odoburo ni no do no pa onte ne hu jai kram na dole ya Adjoa Agyei de aba na wa se omayadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa no hwe live edi free Christian village achemwota enchia kese nkoma na adofo nyina wo mo DLFM 106.9 bibibia ochie obiam papa no obi aboa solofu ne solofufui ene ode aka hom na me wafa se Teresa Edu oso amayadwo ne wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ohwe live edi free awutu breku na dia news ne de in fact oyo napo bam emu odesa no manam na onte ahu jai kra me wafa se Teresa Edu awie ye chia opam kacha de hia mo awutu breku se me chi obiam na Sandra Beka kra de aba no se Lumba nsupa ajiba bia papa no 100% emojis no de aka o kirem say sister Adjoa you are greeting this evening pa na me de me yeden Sandra awie kanfo ye nyina bom me ni je ho pa say you Beka kra sister Adjoa is a greeting na me yeden ye e de adia odi mi ho agura adwuma medi water ma free zone ho na be wan wakura ese manimu nye ye mini kofi wan kanfo yen na dole ya Adjoa Agyei de aba na wase yankopon fa bofra na wakoto abura ni mu awuo no ho fa ne kra mfensi ekura na da chimba kwihye mu heaven na new plan station kwame nkoma sakre na me wafa se wafa kedi aba na wo kire mi say ode congratulation messages ede ma MPP constituency wo ma munya tumi ni nyina yankopon hye bibia domi kwa benya newly chairman chairman Ike chairman Ike o chia open mre na Richard ahwede aba na so omayadwo Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa de asepana dwumaden ayebo mo me ne mum kase ebo ne official na nam DJ Ghana man fide so gbetre station DLFM next kase ebo na po bam ade kasen ene ode aka ho ede aba enmre na Kofi Parliament de aba na wo kire mi say Ghana betumpon efimene wo Ghana betumpon na efiremene wo enti ye nyina yenka mbom ne yemfa Ghana enkwa nanim Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa me feeling so much me feeling too the news na loud and clear inside Agona Bobikuma aparam ofa se Kofi Parliament ode aba enmre na Rejana body de aba na oso amayadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa wedding mo hote sen ye ho ye pa de aka ebeboa mu pa de adwete fa bi ba hia botom na kire nye din sika me bo ana se eno ano no ihia sika pi e de abobra na obeda samo de aba na se ni din taxi driver tema Newtown omayadwo ofa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa in fact otie kase bo no taxi ni mu a oni passengers ni nyina no maboma emu aye dabruta na ka nim nyasem kuma ose kase bo no ye very tasty ankasa na yemfa ncha kase ma ne brother Dennis Abrakwa dodo a friend se Kamoko and friend sister Comfort dodo a friend se eye anadwo eye simsters piano owatema Newtown odayase mate na Regina Body kura kire mi so here life edi free achemwater market no see kase ebo ne great news na Sandra Beka de aba no se asemo de awre ho pa yankopon fa ne kra enfansie pa kase ebo ne gina wosini aba onche fie honom de abo ayema ohena pakan emu ye ha ne sei bon se ne we yaso ha ne we yaso ne de kwanti afa ne se sofa na men sofa enti de kase we bia afa ne se sofa asema so se na ne aba onche ufie honom ne ne yabubu hom asema da punu su ni ukwasu huma ankobia hema etiremu sei suhum Oma akoya do ye pi ade ama mebu na mko school basic school from KG1
up to class 6 acheche sanitary pad ama wonom awie ama mo toothpaste atwetwere mo se okire mu a obi twe program potemo no ma na waka mofra na bom ene mpre wa yinsan obo mo se tokom saa na mofra na nyanyanyam saa na mo asa mo daate omo kire ma pragia boys no sabi omo ne mofra de de basa o enti ese mofra hwe bibi na mo dwena madu sua ho de asie ni me wofa se a wutie me wadwen kire ne sen sesi a no kosuma mo kire mi se yame wadom na otumi etwi pragia nkwa de mofra ne de uwa ebura nkokwa nya wona ene saa na ekoso mo sesa mofra ne boso so na mpre wa yinsan sam ano wadene 05340 5019 059 65 mpre wa yinsan osuhum ajetao majo Yaja Nhyiraba senior udini ma bia kasa free Bengazi ni mkaza fie bri boko de o nyame adometia papa me ntie o senior enkwala man na enkwala boni se oba mi kuro ma me se do na do enkwala mu nya 12 years ye Nhyiraba oba no mu na kwanchan ni mema tata ba hu se kotre mo ya den na wa woni tu ya den wo ya kwala na echire di no ma pra pechira ma o ebuwa abontim ho a na anyimo no nti onye ku enti se sa de wenyina mfi mema no nkwala na ye nkwala bona awofo na eso mu hwemu mayo akwala keto ko skua no kita attach di ko school se ya breso na se nyama ni ho yo ye ka mu no na se nyama ni nti nkwala na eso mu hwemu ye yo me da se pa pen guys all the way from Ebriamin Shiro P Majo medofo hello medofo we didn't be akasa free wofa senior resign abuedi atwata ahwa fa me yentie wa numre wofa enkwala na yenkwala aboni o entie ya wofo no yema ni da ni ntu nkwala na fo bibia be yiye na se pragia boys ne de omonya so den fo nkwala o mo hyehyɛ mofra na nyam obepay ya no wampene a ana dress no mo dress na ebibiro mo ni so entie some of friends who be here sanitary pad and no money be and omudo mo hoko ene ma me fo se bo se ba me fo de tomo mo mate me da se pa onana kura me toma no eno ano no etire din ko ba ni don ko yesa etire din me da se ya me nhira majo good evening Sammy D me wo fa se dola ya Adjoa Agyei achema water Christian village me yenti mfiri wono ahon fe Sammy D asamo sanitary pad sani boy din enye izo enye na nkwala no so mu show mo ho ye wa so mo ho ni se be ma no no be ko ni school ba na wa share life ama dola moto ba ko sei 20 cedis so 20 Ghana cedis yes 20 cedis ndi 20 na mo ya be tunanya ni 17 ya kura ebe ya dia ebe fatu ya hoso na ya foundation bi ni atoto bi akoma so huma ya yo ya si me da se pa mma obi wate etire di majo medofo wejo so ofa ofa no manam wo fa fum na nam hini anyumere dia me na mu wo national theater outside ameko dansoma better ana no senya me nhira opi waseda ne de yankopon kuto ne betumi nhira wate me da se champion me yenti wa numre ofa so kwala mi lelu ni na se oba no so ye be mano ofa enye because ofragie akola stress nanka akola ewie JHS na sempo ye nyeska mananto aso a okosua sa no duma enti akola ketwa pese 50 years abemoa no otwi fragie enti ofare no obetwi na wode ya ware de abone bra chiredi ya sebo ofa ero so ya sebo sebe eno ano no ka se mi lelu ni na omu nyina enye ofa we de meje di aro bi atro aso me da se wo fa fum majo eja no ofa wo fa da kwa ya dom dobro mpombo ko de yami adom me wo fa mete won kana che yami adom mete akọ ma yenti o de kan se ye ha ofo wo se yami ya ni da ho because awofo ukọ akoda na watopum na oba ma ya se wa na wo ma oba na kwaje bibi bone ma kwala ne nda ansa na wo wa ye de wada topum na memu ana aba no bebi omu firi omu oba no ma fa na emadi wo fomu so mu sia wo a mo de wo ko enti se wo ye wa adwen se okoje onipa kro 20 Ghana na 10 cedis ya ofa ho nchew be abonsam cha de kwa chiredi ndo se ye a ofo ne ma ya ni da ho na e wo ma no me da se me wo fa se eye na da kwa ya dom do bro ma jo me do fo enu ya Nhyiraba Kwadwo Sammy bi senior udine ba bia kasa free Unia berma utukufia wakasa fi so ate champion boko de
Me adomboko. Is that Ubutu was whom put them home? Yeah, but until my modern and me pesa bit tombi no. Sumu for them pesa mo temonka. Modias mohana mo the akwaso no no. Nhyiraba adesa moto fo ne ka ho bi. Adesa bo be no so no wotwe kona uhu oberema wo moto achi. Emayo anu nko anu wo si achi. Wo apu wonton. Spaghetti no. Okoso tensi de semana wa wie. Nko an ekoso ye mpate mu ha. Pragia ni moto fo ne de sum area ha de. And uhu oberema wo moto achi emayo anu nko an. Okwan wo fa so ya nan. Nti yesre mayo anu. Awofo ne yesre yentutu ye manofo. Yehwe wo yi na yen sa de to biri mu de e beje nsem yo me da se pasa no me no do adwen kire de free eye suhum ne patam e de aba me fa me value fa na kola na yen fa frefo dwuma de na mfansi ma dwo me do fo Nhyiraba so oba akwala no frɛ no amma o ka kire o se me ma oba betiwa ai wa kwana me do fo be na me saka ne senior nana ya oni nana ya kasa frɛ ntaum better on to me nya hwe Oba no akwala no be ma no frɛ no so mo oba betina akose dem ana Dabi yes Mario na yen kwala boni say 20 the one me maka banku wo fie se wo ma me nka banku yindi banku no o ka no na wo si me die mu wa dwen kira wo sai ndi se be ma no frɛ no so mo 20 the to mo me da se pa nyame nhyira opi tin kwala ni pa yo awufo na yen kwala ne sa na kwala be ko school no kita na ne wa homa na tiatum kafra ma adwo medofo wantimi antwen nya me na ma yo nya bi ne kumantwi because me fao na homa na nkasa aja me na se chire din enti no am said ya no enti sika ye se no ukosu hum de a edu na dwo metetare moto achi na mranto na wa wo mugu fom so obi a wakwa ayi besetie pen wate besenda minim besen me nya se wonim wakwa besente da wakwa ti bi pen asama obisa wonim besen David me se wakwa besente da wa wi obi anka pen yesu de wi amanfo anka o hwe me ni kofitela nom yetumi fa boto na hoho na wi esa na ya pa bedu fom se ya ye bi da o yesu so asa na amanfo anka kwatete ne ya beche ba ku fotu minya 100 nipa 10 dia 1000 ya che ya di bone penyo enti ye say na mo sisi hum na enye o chare bedafu hello mesra radio no obedum na nasa batwe ho afiri ho anasa obelo wa no because time aso ya ma ka ma ho nsem ne mo fase ya so ma ye ntesa ya da achi asei majo me da se wa ye ne sa ma ye hello udini me bia ka sa free na fire pon Ofan Nhyiraba yeah Pacho, good evening. Meju so we didn't have your free. Pacho, me kasa free Jericho. Femi heoda. Better, I'm femi inti una fire pon. Pacho na minions manti program ni. Any waboko, winning what dear, oh fra waboka. Ni na say suhumu for no suhumu ya say my yanketen getting on muku school no. Emlanto na mutu praja no mo de dasa na mpre wanyin sen ageta wo kronum. Asamo de nyan so hwem hu because someone say we are younger what say usaria we am be masanta okay so we show here na you me da se pa say won so do adwen kire dia ba nya de betuma fe bi afrefo ne basa batam nti no yentumi emfa ye mara sisika ye ko ye nya mofra ne den she say no dear I think say ofo na ana ombetimi because pressure from my friends ni social media no and iPhone na aba no so ba hagen he say nkola no social media no monam nti do mbe hu social media no mpese omo hu ni say ye no kre na omo ye bi nti edu animra ana no ya me kwa mamule ye me say me ba adwuma Sunday na no ahomache na efe bruta hey me si moto na sasu sei na cars ne be si na se mbepe biafo a ma ye free car ne musie no tese mu nyina ko prepare na dwono so omu pie ye ko outen ente mu be fia no pa ahomache be ye 5 no ma be duru bus stop na hwenta de ye hye won ma tum say yes in fact Ghana wadache pa so what you say Ghana wadache said ye kwedie o ma na wadache buta ente ye besra batan ye say mo fani bo batan ye hu wi emfa o ebinu ho no ma se wo be ye de obetuma ye bia enso emfa ebim so awofo na emo pressure awofo na mama friend pressure say awofo ni bi wo hono ma se obema ne best card ya ade no obi betimi aka che ne ba so no ankopeni sika ebi sida omo ye ne sa
ono a ebi wa ha wofo na nkasa no dwuma wodi no nti ne ba ne so asua nti aso mu na omokọ obi akọba obi akọ adwuma aba there be ehona mantini ye ba time no ene ne ba no obi akọ na adwuma obi akọ ye wo ma be hye Nyankopɔn adoma no pa nti ono okọ aba ne ba ne so okọ aba ye eba ne sa de na se mo afie o awurade Nyankopɔn eba ne sa na o se mo frank de no omo se muhu maya ne sa na so mo nti omo kan so odo mani agina wu odo ne ko social media ne post to be hu akola ketwa no post bi amas school ni abaya boy na wenya wode ne boy wa posting at on start ebi mu timi kisi ni na social media akola no na ma posti eno no eye peer pressure na say ye de ade so say social media ne de enti e besere so hum ade a ankwabi ahema ye ne mani aso sanitary pad nintina mo yesa wa cheche bia mamo se mo koye bio na ehu se mo ho na ye mo de en de ne ehu se mo ho pa na ye mo de mo ofa me anka se matwe aba afrin kan abeka mo mpre e wo suhum me ni kofi na beba na me zigi aka ho ye beka mo mpre pa ye hu ni se mo ho na ye mo de se se sanitary pad manya toothpaste manya bi free we de mam na doso oh nti mesere munyae mo da chi hia boys na monye mo ko mu school ade ya do no na wo akotena fie bo so me nkron wo besan wo atena fie sa na wasa wo da chi ama ho na sa rascal boy ono otene pe agem ono ko ofa ho be onye kra wate ase no oje no wasi dan yode ne kwatenem enti ya wonye yefunu no onye because on si fie no ode na kwatenem ti no e kire din ka se woni ye de asi emusemufo no ye miss mebel antwene se mo ede maaye na me wafa ase comfort odimirika efre ede afa eye yi no so na ebe yire papa because meba me wafa ase nya botre we see our life on air comfort mighty comfort blinks a kire din me wafa ase na ni mre se obedi nkomo radio no sinti wa frɛ na odi nkomo won nkyɛn sika se birthday bi wo ho no mo bonete ne yankɔ odi ama wuni a so o si birthday oni pa ne se yame adom kyena otumi ahye kyena ntene o se yem fan hye kyena mi boss ba ko dia ke dia hye kyena tika se bona musemufo ne ya miss mebel antwene se mo ade ma yen me wafa ase champion tailor de epiem wo Facebook ana fi yiti makase bo no wonya bi ehwe yem Mr. Samira kwa echinchim kasafire fuma de sum ya numre akenkanfo ye banu tu edi ameji so ye wofa o se ade ye de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wutedin ane bantwere bona na otafiri ja menem wafa se ba Adjoa Agyei Sikapa wish am kwa betumi afre me Kwadwo abodwe se meje so sesi am de aka me ho ana yema wunyina mo de ti ade hye na Sikapa se dwum we okoma ne dofo bi yakra mo DLFM 106.9